Voin hi August ni som pasari sang hi som ni pakhat thole ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Tun tum chu Mizoram ri le Myanmar news te kanon puang do na. Ama sain Mizoram news lo puang masate ang. Ai ta nga Assam lamin kong an lai le ta. Reng khopui news in atalan danin. Tun nai khan bilai pura tanga. Tlang pui mual. Puram luna huana Assam Police Duty Post po tur kong chu Assam lam hian aron laya tlang pui mual tlak lam Mizoram lamin kong kan laina tlak lama kong thar lai mai tura kan rin an di lain nimin tlai khan Assam lam chuan Mizoram lam kong lai sa chu anon po hlol maya bilai pur panchayat lam soidanin Mizoram kong lai sa chu rina ate lai deute CM zawan tumnin an soya Mizoram kong lai sa rin ti rengot chu thalawa sarkar ho tu tele khotlang hruai tu ten ngain nizan la khan Assam tira nathok mek JCB chu kaltlang ti lawa lodang turin Mizoram police ba ka khotlang hruai tu tele thalai then khatte amuna hian an chuk nga lani chanchin bot se lai theng hian borok duam lo thleng ri lo nin thu kan dong bok ai tlang lama buaina a umri lo Vaireng te tlak lam, ai tlang atanga Bilaipur Assam lama Vaireng te lamin kong an laina ron lai po turin. Ogas ni som paruk sang ni som ni pakat khan Assam lam chuan. JCB nen sipay som nga ven an nuaya. Tlai lam khan an lo luta. Hemi chung chang a hian mithen khatten in ka na thleng tur le. Buena le de urum tura thu the dar omin hei hi thu bel chien dol lo ani thu don ani. Hemi chung chang a hian Vaireng te SDO civil puai jak silal rempuyan hena tanga thudon danin kong hi in lai po tura in biak vek to ania Ogas ni som panga chommalama Vaireng te lama ruwa sulna satawang le kan sarkar le khotlang thu nei tu te JCB lam operator te ankal ngam lo wangin amuna hian ankal ve talawani ati heti la hian Assam lamero tlai lam khan rong kalin an JCB operator le an contractor te hian an hlau dewa wangin Assam sipay som nga vel anon shuaya hei hi buaina le tur anga soya oma wangin he thuya dik lo zongin a dar chiam ta ani Vaireng te khotlang hruai tu le Mizoram sipay te poin an mun panin he tianga buaina lian hi tun din muna ala lo nia thu don ani ai tlang thu thar pu ZMP atlawin azia danin Assam le Mizoram in ramri lama JCB waran nei mek ai tlanga hian Assam lam hi an che hlei theilo de zoka Mizoram lam an che chak zoka ni heti la hian August ni som panga khan Assam media lamin ai tlanga Mizoram lam malak na hi an lo chu hluai maya chu wangin ai tlang Assam side lam lai tura contractor Assam lamin an thlan Guwahati lam mi chuan leiron lai chho vele a hei hi tu na thu thang vel hi ani contractor hian police vena hnuaya ni lo kong hi alai ngam lova Assam police aron inventira he thuan hriat hian Assam police ringot anom hi tha tilovin Vaireng te khotlang hruai tu tele SDPO Vaireng te chu police tenen ai tlang hian pan ve ngala boina hran pa chu om lo ni nan soi ai tlanga kong lai hi Bilaipur lam chuan an khothleng po se an du ni in thu don ania ai tlang le Bilaipur hi kong thatakin in po sela sum dona lama po in po na thazok om se an du thu an panchayat lamin an soyani kong lei na hi ruwa sura wangin a chak theilawa hei wang hian duang takin an lai chak theilo zok ni in aijak lalem puya SDO civil Vaireng te chuan a soya Bilaipur lam ne na inrem na anga kong hi layan ni thu a soi bokani heti la hian Assam lam contractor in kong alai hi lir theita na zo tlak rin ani lo thu soyani boka Bilaipur lam hian Assam in kong an lei ve kher hi ngai an tilem lo ni thu don ani ba ka contractor hi an ti hlei theilo wang le an thu nei nei na phak lo wanga kong hi contractor hian lai ve le tran ani thu don ani boka Assam media lama pressure om wangin kong hi lai thave le nin thu don ani bokani tuna chuan Myanmar news lo pon chun zomila Southern Sun State General SSG 10 Myanmar sipai so man that
Southern Sun State General SSG tia hriat lar Revolutionary Team te chuan August ni som panga a Burma sipaiten Burma Special Meeting an nei lain zingdar saria an bei thut ninan soya SSG Generation te hian Burma General telin Southern Sun State General SSSG tia hriat lar Revolutionary Team te chuan August ni som panga a Burma Sipai Council ten Military Special Meeting an nei lain zingdar saria an bei thut nin soyania SSSG Generation te hian Burma General telin so man ka phluma then khatte soidan chuan mi som pakhat an ka phlum an ti bok PDF thu chua let pan chong kong phaile miu la konga kal eng motor po da thalang ti thak vek tur ti kali PDF chuan thu chu an siama zom lo kan omani chuan kutpal kan lo tuarani poin soibuai thayani lawang tin kali PDF te chuan thu chu an siamani police ral thuam somthum pali ruksak anni Yangon Division Khayen Township Police Station ral thuam somthum pali chu tu ti hriat lo ten ni som panga zan khan an ruk chu asaka he station a ral thuam bo hi Burma Sipai Council thnei tu ten thuptum hlema se Khayan channel chuan an soi chuak ta ani mani loka Yangon Railway Guard Police te tha an nia an ral thuam chu sak an lo ni to bok ani min data CDF le Burma Sipai te anin kap le August ni som panga a Chin State Mindat le Matupi inkara CDF le Burma Sipai te inkana Burma Sipai somni anthia mi som panga an hliam thu CDF Mindat chuan thu chu asiamani August ni som paruk sa ni somni pakhat inkana CDF Mindat te liamanom lova August ni som panga khan mer som pali inkana Burma Sipai lammi pasari anthia CDF Mindat lammi pahnian hliambok August ni som paruka mel som paruk inkana khan Burma Sipai ten tual chunga chena in pahnian hal chia Burma Sipai lamin annor le megani ti in Chin News chuan atalang kali PDF ten munthuma timer bom kam antipuak Sigang region kali miawa Burma Sipai Council Ration and Call to Sipai te Regional Command Headquarters le Kali Miao Police Station te chu August ni som panga pathian ni zandar sari le achan vel khan timer bom mangin Kali PDF ten an beya Police Station ti lo mundanga bomapuak vekti hriatani Kali PDF jinga pakhat chuan keini PDF te chuan zandar sari le achan vel khan Kali Miawa kan target ration phurtu sipai te Regional Command Headquarters sa sipai te le Kali Miao chaklama Mioma Police Station bula timer bom kan kama arwala pu atirvek ania mase Police Station bula kam chu bike seat hnuaya boxa da ania ahun taka thlen pui manani lo wangin kongla ka apuak mana bike le mihring chu an chhene leya kan lama mi pakhat kan chana ni tin an soi nithum veliam ta khan kali PDF chairman saya cho chu manania chu minua boruak chu so sang sotranin CDM zom lai zirtir tu mi pa pakhat le meichia pathum po manan tok lea kali meu tual chu mi pakhat chuan PDF chairman ne na thok dun zirtir tu pakhat chu man ania atu ka akai hnoi dangan man boka chumi hnuwa CDM lut mek zirtir tu meichia pathum manan ni lea kali meu malam mel som ni hla ia jagu kholam mi paruk point manan tok bok tinan soi kali PDF te chuan an chairman manani tu ka Burma Sipai te insaseng holam chu konga lolam bunin an kapa Burma Sipai pathum an kap luma paruk an hliam ti hriatani nimin lama po Burma Sipai zathum vel chu Magui region lama tangin Kali Miao lama an chawa an chuan na sipai motor paruk chu ganggo khu an thlen to thu hriatani CNF headquarters sa COVID-19 vaccine chiu tranani Chin National Front CNF a headquarters somna Thantlang Township chunga Ken Victoria August ni som panga tanga COVID-19 vaccine Covishield chiu na kalpui tranani thu hriatani he Ken Victoria hian Chinland Defence Force CDF le People Defence Force PDF
sipai training nei zong chu mi sing khat sanga velanom thu CNN chu anata langa chu nam sipai te COVID-19 laka an him thainan CNF chuan vaccine ruam han sakani tun din muna CNF kema COVID-19 vaccine man mek chu Covishield India siamania India ram Marchak state Mizoram lama po hedam doi man berani maini somni pako khan National Unity Government le Chin National Front CNF te inkara dictatorship pai thlak na le federal democracy din tura thodun na konga inrem na chu lotling takin an loziak fel to ani Burma sipai indo ta puinan man Burma sipai council chuan loi kholama meiche pakhat fa kumngami pomlai anmak pa le thalai pathum dangte PDF te puitua puin anman thu an soi kaya state a hian ral tlan an tam hlea PDF puitu nierin hlelte an man mai zel sia volunteer mi pa te hi zinga bazara kalin mamo turan lei khol chu adu du lak turin an hnu chia top zelani heng volunteer te chatla hi Burma sipai ten lo en thlain PDF te puitu angain an man ta ni na lang sipai council ten ti luina mangin sum an la lu tran sum natlang buhum chun tuklui thin Burma sipai council chuan man an lo chin to thinang bokha an chuale tran to ni nan soya Irrawaddy division khothen khata oxygen plant oxygen khol din na tur sum tam tok an mamo wangin ti luina mangin sum hi an tuklui le tran ta ni nan soya mi pui suam na chu langsar takin an thok tran le der tamai ani lo nei tu ten an bu thar chu local ret ayatlom daya Burma sipai ten hena an pek thena tul hun lai kha an nei ta hle ni na lang anu kharnan kanram chu ngai thil thleng mizo ni tinuam tu te thil ti hi I han puang ve te ang fancy electronics chuan tharuk chuang lai an dor lu tu te dor lu man an ngai dam vek maya tharuk chunga dor lu tu te dor lu man zong bel khomi cheng nuai som panga chuang zet atling hialani zofa te zinga hripuya wanga hun har sa kan to laya bidang te ta namal som na ni tura har sat na kara luang suak thin te hian ril ruan ti hlimin khovel anti par moya mizo te ro hlu an vani chiang te lu len mizo official channel te chuan fancy electronics te thil ti hi kan ngai hluin kan chuang em ani ole khati zongkha chanchin thar kan puan theite chu ania mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan loma hunduam tak in man theinan kan du sakna kan hla na cheu